Let's keep our spine Нуруу erect, ихцгэн body бие relaxed. сулхан. Eyes Нүд closed. анцгай. Let us become aware of the weight Биеийн of our жингээ body. мэдрээ. Whatever is our weight, Биет нь ямар жинтэй вэ? 130 pounds, 60 кг, 150 70 pounds. кг. Let's take a deep breath in. Гүнзгий амьсгал авцгаая. And as you breathe Амьсгалаа out, place гаргахдаа the weight of your биеийн weight бүхий on л the chair жингээр you are sitting. сууж байгаа сандал дээрээ дарж сууя. Rather just become aware the seat you are Таны sitting биеийн жинг is carrying the хүлээн weight авч of your байгааг body. мэдрээ. We came into this Бид planet энэ weighing дэлхийд 4 kilos, 4 килограмм, 7 pounds, 8 3.5 кг жинтэй ирсэн. And today we Харин weigh өнөөдөр 130 60 pounds, килограмм, 150 70 pounds, килограмм. whatever. And in another 10, 20, 30, 10, 40 20, years 30, later, 40 жилийн our дараа body will get энэ back бие to this эргээд earth. их дэлхийдээ шингэнэ. Just become aware your Өмсөж garments байгаа have хувцас more тань shelf life өмсүүлсэн than the биенээс body тань inside the урт удаан garments. хугацаанд байхыг мэдрээ. Our shoes and Бидний our clothes гутал, are going to stay хувцас longer. Бидний биеэс our own илүү урт хугацаанд байх болно. Let us honor our Өөрийн own биеийг хүндлэе. Our body is a Биетэн precious gift to Байгаль us их from бурхнаас nature, заяасан from God. хосгүй Let us нандин honor бэлэг. our own. Энэ биеийг хүндлэе. Let's take our attention to our Анхаарлаа feet, хөлийн шагаанаас доошох хэсэгт хандуулъя. legs, Хоёр хөл, thighs, гуй, and hip. ташаа. And take your attention upward, Анхаарлаа дээшлүүлээд lower abdomen. хэвлийн доод хэсэг Relax the whole бүх биеэ суллая. upper abdomen. Хэвлийн дээд хэсэг Let's relax our thorax region, chest, цээж орчим, and the back. чээж нуруугаа суллая. Let's relax the Хоёр shoulders мөр, and arms. хоёр гараа суллая. And the whole body. Бүх бие Relax your head and face. толгой нүрээ суллая. Let's honor our Биеэ own body. хүндлэе. It's the most Бие precious тань gift to us. хосгүй нандин бэлэг.
Let's become aware of our breath. Амьсгалаа мэдрээ. It's the breath that is Амьсгал keeping our body биднийг alive. амьд байлгадаг. Let's become aware of the Биеийн air доторх inside болоод and all эргэн around the тойрны body. агаарыг мэдрээ. Like fish in the water, Загас усанд we are амьдардаг in шиг air. бид агаарт амьдардаг. Let's recognize Энэ this үннийг fact. таньж ухаарай. Incoming breath Авч байгаа energizes the амьсгал body биеийг and ирч хүчээр outgoing тэтгэж, breath brings гарч байгаа relaxation. амьсгал амраан тайвшруулдаг. Unmindful of all the Эргэн noises тойрны around, чимээг үл хайхран just honor your зүгээр own л breath. амьсгалаа хүндлэе. Let's move on to the third Одоо dimension, the 3 mind. дахь хэмжээс болох Our сэтгэл, body is like the wick of a бидний бие candle. лааны гол, Mind is like the сэтгэл glow all лааны around. дүл мэт. Whatever thoughts are coming in the Сэтгэлд mind, ямар л just бодол let them төрн come. дөржил байг. Good thoughts, Сайн, bad муу thoughts, бодлууд, pleasant, unpleasant. Таатай таагүй бодлууд Embrace them all. бүгдийг хүлээн авъя. Let's become aware of the space in this auditorium. Сууж байгаа өрөөнийхөө орон Space in зайг this мэдрээ. theater. Let's keep our eyes Нүд closed. аниатай And whatever sensations are there, таатай pleasant or таагүй unpleasant, ямар just л let them мэдрэмж байна байж л байг. let us bear with Таатай, any таагүй, sensation, pleasant Ямар or ч unpleasant, мэдрэмжийг for хэдхэн few минут minutes, тэсэж хамт бай. just couple of minutes. Let's take our attention to the Анхаарлаа top of the Толгойн head оройд хандуулъя. and become aware of the Толгойноос дээш space та above зүрх our орон head. зайг мэдрээ. up to the ceiling of the theater. Now let go all your efforts. Хичээл чармайлт бүхнээ соллоо.
As the body relaxes, the Бие mind амарч тайвширхад start to сэтгэл expand уужран тэлж and эхэлдэг. let it happen. Тэлжил байг. The next couple of minutes is Дараагийн nothing to хэдхэн do минут and хийх, nothing to know either. мэдэх юу ч үгүй. Just let things Альва be. бүхэн байгаагаараа байж л байг. Let go and let be. Суллий. Зүгээр л бай. Any stress anywhere in Биеийн the хаа body, just нэгтээ let стресс байгаа бол байж л байг. Let's just become Бидний aware of биеийн our subtle эргэн body, тойрон which 30 is орчим 1 сантиметр all орон зайд around, байх 12 inches all нарийн around биеэ our мэдрээ. body. Our bodies Бидний бие radiating цаг үргэлж energy all the энерги time. цацруулдаг. Now let's become aware of Амарч those moments of deep тайвширч sleep гүн when you нойрсон repose. мөчүүдээ мэдрээ. Let's take our mind to the back. Сэтгэл Become толгойн aware of the ард back of your head толгойн ар хэсгийг мэдрээ. and then let go Тэгээд all хичээл your чармайлт efforts. бүхнээ суллая. A recollection of deep Яг sleep одоо is гүн all we are нойрны going to тухай do now, эргэн санаж байна. without any Ямар effort. ч хичээл чармайлтгүйгээр. Shanti, Shanti, Shanti.
Let's keep a big Томоос smile том on our face. инээмсэглэе. Notice as you Инээмсэглэхэд smile, all the muscles in нүүрний your бүх face is булчин getting суларч байгааг relaxed. анзааръя. And let the smile Инээмсэглэл percolate to the толгойн back ар of руу our нэвчиж head. байна. Feel as though every cell of your Нүүр толгой brain, нь your эд-эс face, бүр your head амарч is relaxing, инээмсэглэж smiling, and тэлж expanding. байгааг мэдрээ. And let the smile Инээмсэглэл percolate to your neck and хүзүү throat. хоолойд нэвчиж байна. Let's take another deep breath Дахиад гүнзгий in амьсгал авлаа. with a smile Инээмсэглэе. and breathe out with a Инээсэн хэвээрээ гаргая. The smile Инээмсэглэл percolate to your Цээж. chest and arms. And the whole бүх body. биед нэвчин тархаж байна. Let go of all Барьж, that we are Зуурч holding байгаа back. бүхнээ суллая. And slowly Аажимхан and gradually яаралгүйгээр become бие aware болон of эргэн your тойрноо мэдрээ. surroundings. And at your own speed, Өөрийнх нь you хурдаар may gently аажимхан start to open your нүдэн eyes. эцгээ. Take your own time. Яарахгүй